Uway na kiri orang ba kasor jawai. Ubala jusan yang syakari berkajai benriu hakakam tokot. Hakaba ula pendap bentok isibun kikot hakakitin penar kasih berpareng. Yaune orang ba latip kerteng uma Quotient Sumer. Basyong basa hapana liar jawai. Ubala dan mentah hak arta kajilong temen kaba praprasnem. Henry une orang ba uklemkan randin hakakam tokot. Empat wanang penuh dekapor berkordor jung hakane kakam. Kum kadak banai jing tip syakiwe de kamtam iki paten ke benangwan. Ia kene kakor uma Quotient Sumer. Balato hakaktin penar bakarteng ka Harib wa usak. Lala ban pripet ba eka da kebapen kela syakaktin pareng. Da ka Dr. Jennifer Dekar. Kabade ka asistan profesor ka St. Edmunds College. Balai kerteng The Legend of Harib and Sak. Ia kene kakot lawan ban plait ba adu MDC ka Jawai South Constituency. Uma saron paswet haka jingalang balapenlong hayingsa ju uma Quotient Sumer hapana liar Jawai haka jinarlang kibayi ngasem nadu gakmi kikun kikti bat kiwe. Uba Sumer ulayo shibun kikusnam bahkan thup yaka Meghalaya State Award in Neo Literature House Nam karkanais pa prapuwe. Nangta ka Dr. Ambedkar Fellowship Award House Nam arajar nyo bat kiwe. Ewa hafle kiro kiro ya chen tekia kamjo da ya umyao lo da tho ya kani ka kot wa ya ka kong Jennifer Dekar ko da yarap wa umyao den ni malin yo klam pun kemo ya ka kamu ke jing pun kemo hajo ipor wa ka tu ko parom ko da umyao wa subat wa sangari yorti bane ni sipat da umyao han anu unong khana parom ada unang thaw anu pun jan nyau unang pham jo ko pom te ko malu yoruti wa kata ka ko la thara ya muslim ti dala ja wa the why na ya ni ka ke the legend of Harib and Sak. Ya kini kot rupai a book written by Quotient Sumer, The Legend of Harib and Sak, which will be brought. Ini kesini pada senyap sok, senyap kemen di Mesir. Untuk de umit de hoklam wokeban wada yok sekali yang kena kot apa ki kena ke patai lockdown wada tibi wahab everything prai hanrai ne kesini kalau ke jingcha yap yang nyau hanrai ilang bansi kau pong bansi lam yok kap ye bala lam la yo wai yang kena ke kot te kuprai cipon nyau yo le ko pingan de ni banta lang suru ke yo ti yo wa kani kot man ko la yaw la hat yo ti wa kani ke kot uthet ki bru ka yo tip ki chapang ko Harib mo se ha jo ipor la yo ti yo wa lengba yang te kro kendat ko yêu yang ai pi chat ke jinong bru ale parti on wurin Negeri petang, dia kenal, nak hebat lah. Yo ini tak dia cenah heo, dari khana dia gimana kami. Orang game so kadang kita beru apa hal. Harib bose, dan sangkari bose. Kita yang so kali kami.